ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд. Ҳамагӣ шуморо ба канали донишомӯз хушомадед ва хайрамақдам мегӯем. Дарси дуюм аст аз силсила дарсҳои забони туркӣ аз китоби Истанбул. Ва расидем ба қисми окума, яъне хондан. Дарси гузашта дар бораи салом додан буд. Мерҳаба, яъне салом додан, чӣ гуна ба як нафар салом медиҳем. Дар ин дарс яъне тарзи хондан, яъне окума хондан ва танишма шиносоӣ, чӣ гуна ба як нафар шинос мешавем. Хоб, гуфтугӯи якум. Мерҳаба, беним адым Али, сенин адым не? Али, гуфтугӯ дар байни Али ва Мурод. Мурод ҳамон Муроде ки дар забони тоҷикӣ аст. Мурод. Салом, номи ман Али. Номи шумо чист ё номи ту чист? Мурод мегӯяд беним адым Мурод. Номи ман Мурод аст. Мемнун олдум, шод шудам. Бенде мемнун олдум, ман ҳам шод шудам. Яъне дар забони англисӣ ҳаст, яъне it's nice to meet you, nice to meet you too, яъне аз шиносоӣ бо ту шодам ва ман ҳам аз шиносоӣ бо ту шодам. Дар ин ҷо мегӯяд шод шудам, яъне ба маънои ин ки аз дидорат шод шудам, аз шиносоӣ бо ту шод шудам ва ман ҳам аз дидори бо ту шод шудам. Ба ҳамин маъно аст. Ва дилек, гуфтугӯи дуюм дар байни ду нафар духтар ё хонум. Дилек ва Зейнеп. Зейнеп ҳамон Зайнабе ки дар забони тоҷикӣ аст. Зайнаб. Дилек гуфта мо дар ин ҷа гузашта будем. Дилек орзу, дилеклер орзуҳо, таманниёт. Ва дар ин ҷо бошад дилек метавонем тарҷума кунем орзу. Дар забони тоҷикӣ ҳам аст номи орзу, номи духтарона орзу ва ҳатто номи писарона ҳам ҳаст ба фикрам. Орзу. Селам Зейнеп. Селам Зейнеп. Дар ин ҷо мерҳаба гуфт. Хоб. Ва дар ин ҷо селам. Яъне дар забони туркӣ ҳам мерҳаба ҳаст ва ҳам селам аст. Чӣ гуна ки дар забони англисӣ ҳам hello аст ва ҳам hi ҳаст. Чӣ гуна ки дар забони арабӣ ассалому алайкум ҳаст ва боз марҳабан аст. Ва чӣ гуна ки дар забони тоҷикӣ ҳам ҳамчунин, яъне ассалому алайкум ҳаст ва салом ҳаст. Селам Зейнеп, салом Зайнаб, наслсин, чӣ ҳол дорӣ? Зейнеп мегӯяд ием, ташаккур эдарим, сен наслсин? Хубам, ташаккур. Ту чӣ ҳол дорӣ? Дилек мегӯяд ташаккурлар, бенде ием. Ташаккур. Ташаккурлар ҷамъи, яъне масалан ташаккурҳо дар забони тоҷикӣ шояд ташаккурҳо нагӯянд, ки раҳмати калон ҳаст ё муташаккирим, ташаккур ба ҳамин маъноҳо. Бенде ием, ман ҳам хубам. Ҳанна ва Аустин байни ду нафар. Дар ин ҷо хоб, Ҳанна номи духтарона аст, яъне номи ин духтар, ва Аустин номи писарона аст, номи ин писар, номи ин мард. Ҳанна мегӯяд нерелисин, аз куҷоӣ? Аустин мегӯяд Нижериялиюм. Мисли ин ки дар дарси гузашта гуфтадем, Таҷикистанлиюм, Русиялиюм, Нижериялиюм. Сен нерелисин? Гуфт ки ман аз Нижерия ҳастам, ё ин ки Нижерия ҳастам. Ту аз куҷоӣ? Бен Алманиялиюм. Алманиялиюм, яъне ман аз Олмон ҳастам ё олмонӣ ҳастам. Алманиялӣ, олмонӣ. Им ҳастам, олмонӣ ҳастам. Ин буд дар бораи чӣ гуна шинос шидан. Як чиз дига фаромӯш кардем. Хоб, гуфтугӯ дар байни ҷан ва оретмен. Яъне ҷан номи писарак, номи писар ва оретмен гуфта муаллим, омӯзгор. Ҷан мегӯяд гунайдин
öğretmenim nasılsınız? خب دوستان گرامی در اینجا چند بار کلمه nasılsın تکرار شد در این گفتگوها. nasılsın چه حال داره؟ یعنی برای بین دوستان، بین رفیقان، بین همسالان استفاده می شود. اما nasılsınız چه حال دارد بین کلانسالان یا اینکه برای احترام استفاده می شود. جان میگوید günaydın öğretmenim. سلام صبح بخیر. صبح بخیر آموزگارم معلمم. nasılsınız چه حال دارد؟ öğretmen, muallim, omuzgor, muallime میگوید günaydın can, iyiyim, sen nasılsın? صبح بخیر جان، خوبم، تو چه حال داری؟ و جان در جواب میگوید teşekkür ederim, ben de iyiyim. Teşekkür میکنم به تو معلمه یا تشکر من هم خوبم. من هم خوبم. یعنی این بود درباره چگونه شناخت شدن یا چگونه سلام علیک کردن و احوالپرسی کردن. صحیفه هشتم است. 8. صحیفه صحیفه هشتم. این گفتگو در اینجا دوام داشته است. خب پنار خانم، پنار. خب در بالا گفتگوهایی بود که در بین همسالان چگونه گفتیم هست و در اینجا یک کمی رسمی تر، یک کمی گوییم با رسمیت، با احترامانه سلام علیک و شناسایی. گفتگو در بین پنار خانم و لونت بی. لونت بی. بی گفته جناب، آقا، خانم گفته خانم می شود. پنار خانم میگوید nasılsınız لونت بی؟ چه حال دارد؟ آقای لونت، جناب لونت، teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür به شما، خوبم، شما چه حال دارید؟ پنار خانم میگوید teşekkürler، ben de iyiyim. Teşekkür به شما، teşekkürها، رحمت، من هم خوبم. Öznur، Öznur، Sinem، Sinem. در بین دو نفر خانم یا دختر Öznur و Sinem. Ne haber Sinem? Ne haber Sinem? Ne haber یعنی چی خبر می شود؟ چی خبر؟ این در بین دو رفیق یا دو همسال استفاده می شود. یکی از معناهای چی خیلی یا چی حال داری، یعنی چگونه در زبان ترکی است چی حال دارد به شکل رسمی و به شکل غیر رسمی چی گپ خبر وقتی و میخورید چی گپ خبر، چی خبر، چی خبرها. به مثل همین در زبان ترکی هم وقتی که و میخورن میگن نه haber Sinem، چی خط و خبر یا چی خبر Sinem. Sinem میگه iyilik، ای خوب میشود، iyilik خوبی، یعنی مقصد همه خوب است، یعنی همه با خوبی است، یعنی خوبی است. یعنی senden ne haber؟ senden ne haber؟ sen تو میشود، den از میشود، ne haber از تو چی خبر؟ از تو چی خبر؟ از تو چی خبر؟ خب Öznur میگه sağ ol، benden de iyilik، از من هم خوبی است، یعنی از من هم خوب است. iyilik خوب ترجمه میکنیم، یعنی خوب. sağ ol، sağ گفته سلامتی، تندرستی. ol فعل امر است، یعنی باش، یعنی مقصد که سلامت باش، تندرست باش. و من گوه معنای تشکر هم، یعنی تشکر بندن، یعنی تشکر از من هم خوب است. نیهان و مته. نیهان نامی دختران است اگر خطا نکنم و مته نامی پسران. نیهان میگوید نه و نه یک مته. خب این یک نوع دیگر از پرسش هایی که چگونه اول پرسی میکنن ترک ها. نوار نیاک، نوار نیاک حتی یک ضرب المثل هم هست که یک معلم وقتی که طلبه رو میپرسد که نوار نیاک، اون طلبه صنف یک باز یا دو یعنی ابتدایی، بعد میگوید که قلم هست، دفتر
کلم و دفتر yok. یعنی قلم هست دفتر نیست. اما در اینجا نور نیوک به معنای چی خط خبر است، چی هست و چی نیست. البته این شکل در زبان ترکی شاید استفاده نشود، چی هست و چی نیست. اما چی خط خبر است، چی خط خبر هست و چی خط خبر نیست. یعنی چی خط خبر ترجمه خوبه. در فکرم همین خوبتر است که چی خط خبر. مته میگه işte fana değil. همون اینطوری که işte بسیار استفاده میشه در زبان ترکی به معنای انا، همین، این چنین، آن چنان. فنا değil یعنی بوکه نیست، بوکه ندارد، یعنی بد نیست، هیچ گپ نیست. به همین معنا işte fana değil. انا هیچ گپ نیست، یعنی هیچ بدی نیست، هیچ بوکه ندارد. Senden ne var ne yok? Sende sen تو میشود، ده در میشود. یعنی در تو چی خط خبر؟ یعنی مقصد از جانب تو چی خط خبر است؟ نهان میگه iyilik sağlık. iyilik گفته خوبی، sağlık سلامتی. یعنی خوبی و سلامتی است، یعنی خوبی و سلامتی و تندرستی هست. یعنی همه خوب است منظورش. خب اخیرون گفتگو رو میخونیم. Aysel ve Leyla. در بین Aysel و Leyla. Hoşça kal Leyla. Hoşça kal Leyla. خوش بمان. خوش بمان Leyla. Leyla میگه güle güle. خیر خداحافظ یا خیر. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Görüşürüz از فعل görüşmek گرفته است. görüşmek دیدار ملاقات است. یعنی sonra بعد. Sonra görüşürüz بعد و میخوریم. یعنی منظور تا دیدار نزدیک، تا بخوری نزدیک. görüşürüz تا دیدار. منظور تا دیدار یعنی با میخوریم. خب این بود از قسمی okuma یعنی خواندن و بخشی tanışma یعنی شناسایی، سلام دادن، احوالپرسی کردن. و درس دوم است از سلسله درس های زبان ترکی از کتاب استانبول. تا درس های نوبتی. خدا حافظ.